Nimin zing khan Saidan kawngsirah bawlhhlawh paih ania titute hi chhuizui ani hnuah hriatchhuah ania cheng sang hi chawitira hrem ani Vawiin khan Saiphai Community Hall sakthar chu Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan khuallian niin a hawng Bairabi Dintharvenga Pu lalrina chhungkua chenna in tukin khawvar hnuah zing dar nga le minute somli panga vel khan kong chak hrem chimin a hnawal titute chibei ule silaram nghaki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhunzomang Nimin zing khan Saidan kawngsirah bawlhhlawh paih ania titute hi chhuizui ani hnuah hriatchhuah ania cheng sang ni chawitira hrem ani hmun lova bawlhhlawh an paih non le chuan cheng sanga chawitir ani dawn thu dodok an hotu Christina lalmuan zuali chuan a soi Vawiin khan Saiphai Community Hall sakthar chu Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan khuallian niin a honga Pu Henry malsom thanga video bil ko thlir chu khwal za om ani kan hall in malsom na te aloken theina turin wenia hian lom takin kan honge Hall sakthar honna in khoma hian khuallian Pu Lalrinsanga Ralte chuan thu soin Saiphai Community Hall chu tun kum march thla a sakchan reilo ti chunga sakzo a man thei tur a hon ani ta chu lom amati thu le khutlang in tangkai taka an man nge abe sei thu asoya MLA chuan Community Hall chu Saiphai khutana poimo tak chia that le wantlang poimo an mamo em ani thu soin Saiphai khutan mal somna ani nge abe sei thu asoi Community Hall thar hon tak chu khutlang mi puite ta ani angin enkol konga mi puiten mo phurna poimo tak kan neya dimdoi takle dot tak enkol torin Saiphai mi puite acha bokani Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan Saiphai chu mizoram ramri depa om khopoimo tak ani awangin bialtu MLA ani anga angai poimo thu le sarkar poin an ngai poimo thu soin Saiphai khutlang masona tamtak MLA hun chung reilote a hian om to thu soin in mun nei lo chung ko somni parukti tan in mun tur le sakani thu te Saiphai tuphai nuam kong National Highway 306A chu siam ani thu te Government High School building thar sakani thu te kumsang ni somni pathum atang in HSLC Exam Center hon ani thu te le Saiphai Sub Center te chu Health and Wellness Center a hlan kai ni in Forest IB po hon me thei tura peifel ani to thu te asoya Pu Lalrinsanga Ralte chuan Saiphai mi puite chu ramle namtana an na tho sang sang le ramri hum halna tura thei top choa an in pek na ate lom thu asoi bokani khwalzom Pu Henry malsom thanga point thu soin Saiphai khwain Community Hall thar thatak an nei ta chu alom pui thu le bialtu MLA chaktak an nei wanga masona sang sang an mu ta chu ro pui ati thu asoyene Saiphai Community Hall hontak hi MP Rajya Sabha Fund chengnoi somni pakhat le RD Department atangin chengnoi somni panga Vawiin chengnoi somli paruk senga sakania Hollen zong hi adung fit som sari panga thuile awang hi fit som thum pasaria zawa sakade mi pui hi zanga atanga zuruk in karleng tura ngai ania Saiphai Community Hall sakthar honnu hian bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan Government Primary School 1 Saiphai in kumsom ngatlin na Golden Jubilee lomna khuallian niin Jubilee lungphun a honga school in atul le mamoa an manatan MLA fanatangin chengnoi khatchu Jubilee lompuin atana pengalani Saiphai Community Hall sakthar honna inkhom hi pulal thir liana Vice President VC Saiphai chuan kai shoin upa el ro thwama PCI chuan hunser a mangani Bairabi Dintharvenga Pu lalrina chhungkua chenna in tukin khawvar hnuah zing dar nga le min somli panga vel khan kong chak hrem chimin a hnawal kan palain Bairabi VCP Pu lalrina omahne na changa thu don danin Pu lalrina te chenna in kom chak hi angan wadi ni in alungrem hi hunrei to taka changina khia thunei tu apo VC ten an lo thlen to thu asoya tun hnai rasura lungrem hi akhik bel le in Pu lalrina chhungkua po hi ni zangkhan an riak ngam to lawa in achim lai po hian chung khate in an hriatchhuah lai ni tukin khan hnatlangin bungra te hi hriatchhuah ni a VC ten DCR report thelutin sakthat dan le turpo sarkar thunei tu ten en ro manna an la siam le tur thu VCP Pu Lalrin amachuan a soyene
Nizan Masakhan Vairengte election campaign office to ZPM chuan public meeting an neya he huna thu soitu an party working president puke sabdanga chuan kanchin hremanglawten aizola chuan in tha a thingtlang lama in thalo deu antia keini zoram dung lewang fanga zin to te ero chuan aizol aya thingtlang lama kan chiat zokna kan hmulauti in a soye tun nai in than omreng renga pathian mal somna an chang chho zela a borok chau thania soi thin te chu vote mangin ani lo thu mi puiten an lantir thin te asoe kan that big wang ni lawin kalphung thar mi pui sarkar chakin an tui hal mek ani te an vote mangin an lantira MNF kulpui an ti thin venga po local council by election a hna kan chang thei te hialani ati puke sabdanga chuan ZMP in thorim na an zuara semmangaram chan chwa thei ani lo thu an tlang a pui te soin kutna thok tu sarkar din kan tum thu huai takin kan soibok ati a mi pui be se na ti thlon lo turin anin buat sei thu asoine Vawiin Khan Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizoram Finance and Account Service Association General Conference Voice Somni Pariat na Woodland Hill Zono amanei chu khuallian niin manpuya mitin te hi ramin ma ason zel theinan mani zon chewa thei top chwa tura kaukan ni ati Thusoin khuallian chuan Finance and Account Service Association chu polian tak nilawma se ramin amamotak sumle pai en kol thiamna nei omkhomani a in poimo hle ani tunma central in khaw angring taka state sarkar te sumle pai mandan tur adwan sakha anan thla dul dewa state ten mani rem shatna masona kalpui thei turin minhan ti zalen hleka ma se covid-19 shipui alo thlengzui ta me si a na kan thona tur sumle pai min pek tur tam tak kan mu thei lo zuita ani kumthum chu nga mukanin be se kan mu le thei tak lokha veibel che sangthum zanga chuang atling ani ati chutiang har sadna chuan min chi ma wangin kan be se ang takin na kan thok thei lawa thok thei ni ila chuan tun kum nga chung hian Mizoram hi sang taka kan om karing ani ati pathian zara hun thate kan nei ani ngai chuan kan rama resource om angte hai chuak tamle zwalin kan ram hin sa taka choi kan thei ani ti kan mu chiang ani ati pathian in engkim thaddo na ram min pe a ramran wang le khathiam tam na rama min siama kan economy lam athatok lo hi kan mabak poimo ani theile thlai lam kan thar chwa tamangaya transportation system tha kan mamo a alo song bol na tur processing system tha kan mamo boka tin kan thil thar chwa tur po ashalna a om nge ani angai ba ka kan thar chwa ten reilo te chunga India ram khopui lian a thlen theinan lengpui airport po thuam that chho zelani a heng masona tur maba kan nei te hi chona anga in finance lama kan mi thiam te po in nangmani zona theitop lo chwa zelang cheu ram dang ten anti thei hi kan ti theilo na chan tur omlo re rumun khat buwa mani zona theu mala turin kan zawaya ko kan ni ti in kal khomte acha ani in khomi puram chuana Vice President MFASA ina kai shoya puro siam lena ECM in hun sermangin pusilung mon puya secretary chuan report pe ani he huna hian kumina a member boral puzokunga joint director of account Pvt.Ltd sona hun an mangbok chomha in khom hi puwanlal soma president MFASA chuan lom tu soina kharani chonhulama an pol kal zel na tur thil poimote anrela chomin hnuah an pol shwai tu thar thlanna an nei le bokani Deputy Chief Minister Putonluyan Department Chan Urban Development and Poverty Elevation UDNPA le Public Health Engineering PHE hnuah Mizoram chung district shanga malak na kalpui mek ani thu asoi Aizol Press Club athuthar lakhom tu te akom na Putonluya chuan sarkar lai puin thingtlang kho in tina tui connection pek na tur scheme adwan Jal Jeevan Mission hnuah khopui census town som pakwa tuilak thuam chatna tho tura ruwa man mek ani thu asoya final lama malak na Swachh Bharat Mission Gramin hnuah kumsang ni sompariat khan Mizoram chu pon lera inthiar omlo na apuan ani thu soin hemin hnu kumsang ni sompakwa atang khan ODF plus hnuah khochunga bolhlo le tuichia senghoi na tho ani ati in sathar le khwarial chet na awanga inthiar na nei lautan saksak ani thole Mizoram khwa zongjong kumin chunga tuam cho antum ani thu Putonluya chuan ODF plus kalpui mekna khoszathum somli pakwa om to thu soibokani
Mizoram Governor chuan State Chief Information Commissioner Tharatan Pujon Neilaya IPS retired arwata Chief Information Commissioner Tharwat notification here Vawiin Khan General Administration Department chuan ati chuaka Pujon Neilaya hi tunhnai pension chuak ni in tunhnai thawa politics alu awanga CIC ani nakal santu pulalnun moya chuangau IAS retired athlak don ani CIC thar hriatchhuah chang masabera rin omna thu tiam tira laklu ani ang Pujon Neilaya hi IGP headquarters atanga pension ania Nimin Khan Champhai Police Chalboya Junction Khankon Police check gate duty de chuan khualvar bek somsari panga keji sang rukvel anman khawvar hi lirthei pakhat lian zatinga kumsomni pathum sanof nang sian china tlang nuam champhai ne inchal khal atangin anmana khawvar te hi bungrodang parcel hnuah thuruk ni in dananga malak zui torin Superintendent Custom Preventive Force champhai phurna lirthei nen hlan ania Thingsulthlia Higher Secondary School Student Union chuan an school adok Granin 8 ahlan kai phu chungchanga Vawiin somni pakhat thlakwa sangni somni pathum hian Chief Minister Puzoram thangnena lekha an theluta Chief Minister chuan theitop chhuah sak atum thuin alo chang ni in an soi Thingsulthlia Higher Secondary School Students Union ti hian Chief Minister hnen an lekha thelua hian Thingsulthlia Higher Secondary School Student Union chuan Ihawa Council of Minister in Thuthuna kan school hi adok Granin 8 ahlan kai ani ngei theinan theitop min chhuah sak turin kan nge na che anti Chief Minister hian an Thingsulthlia Higher Secondary School SU te chu cabinet meeting a theitop alo chhuah pui tur thu in alo thla ania thudon ani Thingsulthlia Higher Secondary School Tarlan danin Sarkar Enkol School 10 admission fee le monthly fee an choi lo laya kan nu le pa har savete te nitin in lo chop thin 10 admission fee le monthly fee an choi reng ngai bi khi kan chungko din hunne na in rem lawa hunrei ta khutlang nu le pa ten zirna konga thanem an ngai wanga phurrit an lo in ro chun to hi I sarkar chak tak hian adok Granin 8 manga minhli kyan sak ngai kan be se ni anti kan zirtir tu te po an wang lai hun tha zongzong kan school tan an lo mang to a an ni po hi kan leinat ve shim bok ti im sarkar hian kan nu le pa khutlang mi puite kyanga kumsang ni sompret MLA in Thandon an lo tiam to awang khan midang han be se le chuan tur kan nei lawa chu wangin adok Granin 8 tura theitop min chwa pui chuan kan hlotling ngei po kan be se tlat ani anti tarlan to angin Thingsulthlia Higher Secondary School zirlai ti chu Nimin Khan Thingsulthlia atangin ke in aizol thlengin school adok Granin 8 da phutin an kala SU tu ti lo zong chu Nimin Khan kirle in shwai tu te ero an cha mani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e